Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Bong and Gian Galura, May Abat and family, Ana Greta Pineda, Krisha Pineda, Patricia Vergara, Dandu Vitug, Vitug and the Marukot family, Adrian and Maria Lynn family. Makanyan mo naman niya betalaking panalangin tamo, in special intention, di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Felicidad Bagang, Queen Marylee De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagmong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joanne Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Neil Brian Maglaki, Grace Palyasigi, Nicasio Lusong and family, Karen Joyce Gomez. Para king successful board exam ng Christine Manuyag. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan, di Winston A. Chan, Danilo Batak, Mary Blaze Sampang, Saina Loren Hope Matitu, Marie Luli, Architect Ted Narciso, Herminia Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Muyargas, Manuel Pineda, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Raymond Alfonso, Cel de Guzman, Pedro Trinidad Jr., Julius John Mercado, Adoracion Manalo, para king successful operation ng Daidalin D-Zone. Iabetala naman king kakatang panalangin ding donors tamo para king bulaning Marso, Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda, Yoli Pineda, Winnie Josephson, Grace Martel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Kai Reyes, Paul and Jing Palo, Elita Palyasigi, Santa Candida Maria de Jesus Parish, Dizon family, Barbara Dimal Malyari, Chari Limhoco, Parokya ni San Ildefonso de Toledo, Our Lady of the Miraculous Medal National Shrine Parish. Para king karing kapatad tamong mayang obye, manalangin tamo para king alangang kang kapayapan, di Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Bel
King lagyo ng ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiyagom ng banal Espiritu manatili kay kayungan. At keko antimuri. At yuta na po king kalimang Domingo ng Kwaresma, ing tauling Domingo ng Kwaresma para king banwang iti. King tutuking Domingo, umpisan tayo ing Holy Week, ing Semana Santa. Sisyantalang ngayon rin kay katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko, kang nuwa na Mariang kapilanman virhen, karing sablangangel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagparalampumi keka, ing saupan mo kaming tuntun mitmong tula, king luguda kawangis, ning king anak mong bugtong, pauli ning lugod na king yato, dinaw na ing sarili na anggaman king kamatayan. Itiyaduan mi kay ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo, ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Jeremias. Lawan niyo, daratang laringaldo, inginuyeng magsalita. Dingaldo akong mitatag, king metong abayong kasunduan, kambening balen ng Israel, at kambening balen ng Huda. Iti ene kalupa nitang kasunduan agewa ko, kambeda ring karelang pipumpunan, kanitang aldo at inaid kula gamat, para iluwal kula, king lagbuad ning Ehipto. Lebaganding kasunduan kong ita, inya, may pilit kong pepakit karela, nung ninuing talagang buntok, ingginu, ing magsalita. Ing bayong kasunduan ay tatagko, kambening balening Israel, kabud miras la ringaldoreta, antiya keni, inginuying magsalita. King kabubusalan ning pangatawra, ibili king kakong batas, isulat ke karing pusura. Kanita, ako ing maging Diyos da, at ila ing maging balen ko. Na kailangan pa kanita ing mituturwanan la,
na kailangan king ininuman karela, sabyan na, king siping ng bale, o king kapatad na. Pag-aralan meng kilalanan ing Ginu. Ali, nung ilangan akilara rako, iba't king peka malati, angga king peka maragul, nga nang sasabi ning Ginu. Antining patawaran ko ing karelang pamikasala, at eko nala ganakan king karelang kasalanan. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingke kang pakalulu. Pauli ning maragul mong ganaka, papdan mo ing sablang dewakan ko. Wasan mo kong malinis, king sablang dewakan ko. King kakong pamikasala, linisan mo ko. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis, at dinan mo kong metong abayo at matatag ay espiritu. Emo ko tatabi king kekang harapan, ni eme sana pagkait kako, ing espiritu ngong banal. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis. Ibalik mo kako ing kaligayan ning kekang pamagligtas, at papanatilyan mo kako ing diwa ning lub amalam. At ako ituruko karing mi panalansang ing dalang apain turo keka, at keka magbalik lalub ding makasalanan. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis. Pamamasang iba't king sulat ka rin Hebreo. King kekaban ning biyena keti sulip, Kristo mi daon niyang panalangin at panigapu. Nga na ng kaklismasikan, nga na ng tahimik manangis. Kingarapan nitang makikayupayan, makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ning pakumbabayat mapaminto, mapapakiramdam ya king kayang panalangin. Bistaman yay anak ning Diyos, may biyasa yang meminto king kapamilatan ning kasakitan akeyang delanan. Makanyan niyang meging ganap at meging panibatan ning alanganggang kaligtasan para karetang sablang maminto kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nginuman ing bisang sumuyo kanako, kailangan tukiya kanako, at ing talasuyo ko, akaya beke, nukarin kuman miras. Ingin manatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Atin mapilan na Griego, karetang sino ba king aldoning piyesta para samba. Lepitan de Reti y Felipe, atubu Betsaida, Galilea, at ngarang may kisabing mayap kayo.
Mama, burimiyang sanang akit Yesus. Felipe lepitane Andres, at sinabi na iti kayo. At ilang adwa, mintala kang Yesus, barang sabyan kayo. At Yesus nga nang may kibat karela. Ngayon miras na yung oras para ing anak ning tao, mipaligayan niya. Katutuan ning sasabihan ko kaya kayo. Ing kabinutil at trigo, manatili ang metong mo. Subali mo nung iti mabaldog iyo, king gabon at mate. Dapat nung mateya, mikabungay ang dakal. Nino maning malugod king sariling biyena, mabating niya kayo. Nino maning pasayang king sariling biyena, ketiking yatu. Manatili ya kayo, para king biye alanganga. Nino maning bisang sumuyo kanako, kailangan tukiya kanako. Ating talasuyo ko akayabe ke nukarin ko man miras. Nino maning susuyo kanako, tanggap yang parangal kang ipako. Ngeni mababalisa iya ing kaladwa ko. Nano sabihan ko, ipa ilisyamo ko king oras sa ite. Dapat para kaniti mismo, inya dinatang ko. Para dumalan ko kaniting oras ning kasakitan. Ipapaligayan mengening lagyo mo. Ing metong asiwala meramdami ibat banwa, pe paligayan ko ne, at paligayan kepang miyuman. Ding taong at syukarin dimdam daiti, dapat dingaliwa karela balara duldul. Dingaliwa naman ngarang sinabi, siwala na iti ning meto nga anghel, ang makipagsalita kayo. At Jesus nga na naman may kibat karela, para kanako, nune para ke kayo, inya meramdam iyo ing siwalang iti. Ngeni na ing penandit para maukumya ing yato, miras na ing panahon, para mitnabi iyo ing manibala ketiking yato. At ako, potang itas danako ibat king gabun. Ilapit ko king kakong sarili ring sablang tao. King sinabi ng Jesus, king sinabi ng ito, pepawagan na nung nanong uring kamatayan ing ikamatena. Iting may pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ketang meto nga interview dareng meto nga volleyball team, binawal no kanuning karelang coach makipagrelasyon. Ela pwedeng mika-boyfriend kabang player lang king volleyball. Uling keng training da, keng schedule da, kay ba't mag-aral na po? Alalang panahon para makipagrelasyon. May nyambut naman, ken championship. Nang minsan, atin kailangan mawala para dasnan me itang parasan mong goal. Kaya kanao pong biye, mabilog tamong biye. Ating mawawala, ating mababating. Kaluguran talaking biye. Tao, relasyon, pibandyan. Nang minsan kailangan lang mawala para namawata mo biye. Nga nanitang metong talasulat, our gradual development is marked by renunciation. Tatabili. For it is only through losses that we learn
to change and adapt and make new gains. Through losses, we gain. Makanya niya po sandang paradox ning biye Kristiyano, ning biye talatuki ning ginutamong Yesu Kristo. Nga napin ng Ebanghelyo, ninuman ing malugod king sariling biye na mabating iyo. Pero ninuman ing pasayang king sariling biye na katiking yato, makasadyayang mabating iti, manatili kayo, itang biye nga ito, hangga king biye alanganga. The more you lose, the more you gain. Banao po keng pelikula ng FPG, pelikula ng Fernando po, patumbok ya pa mo, bayo ya manumbok, bayo ya manyambut keng tumbukan. Necessary la reng loss keng biyataw. At keng Ebanghelyo nga ini, king kalimang Domingo na ning Kwaresma, pakilala na kakatamong San Juan, king Jesus, ala na yung oras. Dintang na itang oras na. Makanyang depong lepitan den Griego. Den Griego, sinubala naman para samba. At may kisabi lang kang Felipe, pwede mo nga kasabi, imbosyo. At Felipe, pintalan ni San Andres, ilagadwa, lepitan de Jesus. Nasasabihan San Juan, nung nanong sinabi ring Griego kang Jesus. Pero akit me, ing pakibat ng Jesus, o akit me ing sinabi da ring Griego kang Jesus, keng pakibat ng Jesus karela. Den Griego po bala mo kilala dala naman den Hudyo. Nanong pagibat na ng ginutang Yesu Kristo, nginimiras ng oras para king anak ng tao mipaligayan niya. Sasabihan ko kaya kayo, at kini ginamit siyang larawan talinghaga patungkol kayong sarili na. Ing kabinuti la trigo manatili yang metong mo, subali mo nung iti mabaldog yaking gabon at mate. Potang mete yo, mamunga yang dakal. Bala mo kailangan niyang mate, mabalduging gabon, ing kabinutil at trigo, metong at trigo. Kabinutil, bayang tumubo at mamungang dakal. O ining pekibat na ning ginutamong Yesu Kristo, kareng Griego. Anyapin, bala mo sasabihanan ning ginutamong Yesu Kristo, kareng Griego, time is up. Oras ko na ini. At kailangan ng harapan ing mawalay kalayan, the loss of freedom. Kailangan ng harapan ing mawalala ren kaluguran at alagad batingan de. Mawalaya ing support kayo. At kailangan ng harapan mawalaya ing biyena. Kaya pakibat na ning ginutamong Yesu Kristo, balo na ing maliyari kayo. Pero mikakunuya naman. Nga na kasing sinabi, ngini, mababalisa ko, o ining kakabalisa na, ning Gino, ing pilublubahan na ning Gino. Uling, bala mo naaiwasan, ing mawalaya biye, para mipaligayan niya ing iba. Naaiwasan ing pain, ban kanita, atin gain, ing ligaya, maganapyamot mi pagkalo, kapamilatanan ning pait at kaplas ning krus.
Pero ami kakunuya. Nga na, mababali sa iyong kaladwa ko, nano sabihan ko, iba, tatang, ila ko mining oras ka na ako ini. Kuanan mo na ako. E mo napaboren ing dalanan ko ini. Pero as ng kalino keng isip na, para kanini ko, anya di natangko. It is for this purpose. Apeparalana ako ning ipa ko. Balo na ning Ginoo, ingating mawala kayo. Nelinis yan. Tinakas. May isayang tumakas. Buriin ng isabyan king ipana. Pero ali, kinawul ni, inan kami nani, tinggap ni, in suffering and death. Uling o inipuing kaya kanamong misteryo Pascual, in Paschal mystery na ning ginutamong Yesu Kristo. Ametong iyang katutuan, passion, death, resurrection. Continuum lapo. Eya mayayari keng pamagdusa. Aliwa mo yung krus, yung focus tamo. Ang gayang resurrection. Pero rin aliwa, burida resurrection mo, burida bayong biye mo, at eda kailangan dumalan kitang passion and resurrection. Kining ebanghelyong binasa tamo, papakit na king ginutamong Yesu Kristo, desedido yo, mulat yo, yung dalana na iti, para mipaligayin yung iba. At nga na pang sinabi, potang itas danako ibat king gabun. Potang ipako danako king gabun, king krus. Itas ibat king gabun. Ilapit ko king kakong sarili ring sablang tao. Bunin na pong sabihan, kabang magdu sayo, kabang makapako yaking krus, itang gain ay ilapit ko ring sabla ka na ako. King kapamilatanan ng krus, ilapit ko ring sabla ka na ako. Bala mo kitang pamagdilid-dilid ng makapako king krus, ing pakiisip na po, ita mo, ilapit ko ring sabla kako. Kingib pa. Balang mikabye alanganga. Ipanalangin tao po kaniting misa. O hiniing pamisip na ning Ginoo. O hining pawagan na kaya katamo kaniting kalimang Domingo na ning Kwaresma. Ing renewal, pamagbayo yang panlalawe. King kaya katamong kasalpantayanan at king kaya katamong biye. As nang kasakit minsan na ot magkasakit ko, ot ating kong sakit. O ba't palaging loss? Ing Ginoo, denasana naman yan. Pero adwa na kay katamot, kukumbira na katamo ng Santa Iglesia ngayon kalimang Domingo na ning Kwaresmo, ing lawentayo, lawentayong biyatamo, lawentala ring mewala kay katamo, anting gain. Uling makanyan niya, delanan ing Ginoo. Kabang daralana na ito, balo na. Sigurado yan. Ilapit ko ring sabla kanako. Panalangin tamong karing kay katamong pamagkakasakit, karing kay katamong losses, ila ring maging dalan para lumapit tamo
king Ginoo. Para milapit tamo king Ginoo. Kapamilatan da rin kay katamong losses, manibayo tamo panlalawe. King iti, paralan niyo, dalan niyo, para makapakiyagom ko king misteryo Pascual ning Ginoo. Anyapin po, kabang lalapit tamo king Semana Santa, iwasan tamo pong manalbe mo o kaya makiyabe mo. Nune, makiyagom tamo king bien na ning Ginoo tamong Yesu Kristo. Ing makiyagom, makanini. Pakiintindihan ke, ing kwento na. Panamdaman ke, ing daranasan na. Baluket paniwalan, obat meteya king krus. Makaniting pamakiyagom. Alimo kabud makiyabe king kanta. Nune, pakiintindihan ing kabaldugan, panamdaman na kanita, uling memorialia, pigaga na kantaya. At paniwalan ko, ing kaligtasan, apagkalub na kanako. Talagat tamo, at ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang lubos mayupaya, di na lang king banwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, di na sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alanangga. Amen. Kaluguran kong kapatad, sukat tamong manalangin king sablang penandit, dapat lalo tamong sukat maralas ang pontaimtim manalangin king Dios, lalong-lalo na kaniting panahon ning Kwaresma. Nga tamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang Kristyano, ban kaniting banal a Kwaresma, lalo lang masese karing amanong manibatan king asbuk ning Dios, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king mabilog ayatu, banong magari ing kapayapan ampong katahimikan, ing sablangaldo lalabas, maging panahon ang matampaning grasya, ampon kaligtasan, para kaya katamong sabla, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring makasalanan, at karing magpabustan king katungkulan da, ban iting panahon ing pamanisi, maging dalanay ning pamagbayo rambye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamong sabla, banking kabubusalan ning puso tamo, balo tamong pikasaman ampong panggulutan, ing sablang pamikasala, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos, sa ipami, ipagkalubmusan na king ing balen mo, lubos yang magbalik ke ko, kamtana alang-alang king pakalulo mo, king kapaminatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ay saning ginuing daon karing gamat mo. King kapurian po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkalub mo sana, king ikaming talasuyo mo, abirian mong makatangal king sala, ning kasalpantayanan king kang Kristo, ing luminis kami king grasyang bubungan na niting sakripisyo. Iriyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya yat kaantimurin, nayoring po suyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kakapilan man ampon, nukarin man o ginu, banalay pa, Diyos sa malugod ampon, maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Iyo pe pakit tayong tao yang tutu, inyang tengisan, ing kamatayan ng Lazaro, kakalugura, no? At pe pakilala na king Diyos yang tune at ginuning biye, inyang pepasubyaning mebye. Ngini yampang na king metoketawan ing pakalulu, no? At king kapamilatan ding sakramento, no? Lilipat na kami iba't king kamatayan papunta king biye. King kapamilatana namang Kristo, ring sablang anghel ning banwa, sa sambandaing kadiosan mo at mitutula lang alang likat king arapan mo. Pagparalom pumike ko, king bustan mong milaw king karela ing siwalami, ngening king mikakametong mong siwala, makisan metong kami king tulara at ngaming kakanto. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugmi ng espiritu mo, antimoing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ng ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinawo ng bieno, king pamaylas ampon kamataya, no? Kinuha na yung tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga, no? Kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti kaning disipulo na nga, no?
Kuananyiti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alangangang tipan. Ami bubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanito, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon mi akekay ting tinape ning biye ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ang pon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banala Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mo la at ding sablang mayango na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kambening no na Virgen Maria Induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering no na apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ang pon apaligayan da kasano, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ning kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kay kaan timuri. Ipagit tamong yaning mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Kinu e kumatampang tanggap keka, dapat yag kasmiyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ginungening tinggap miya ing katawan ng pondayan ng Kristo, ipaniga pumikeka, ing manatili kami sa ng tunay ng galame, ning katawan ng Kristo ketiking yato. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Muna po yung kakatamong schedule keng Holy Week. Kaya pong Sabado, datang bisang makyabe muntaging katedral para king Chrisim Mass, alas 8 nene ngabak. In Chrisim Mass, at inyang pamamendisyon laro para king kareng catechumens, para king binyag ang popang ordinasyon. Ita pong kakatamong misang bengi, Sabado, cancel dia po. Ing kakatamong Domingo ning palaspas, bagumpisa tamong alas 7:30, ketaking matuwang shrine, karining pamamasa, keng ebanghelyo, ang pong pamamendisyon, palaspas. Kaya ba't nanita magprosesyon tamong papunta Kenny. Po. Karin ko mo po mamendisyon palaspas. Numitaw uli kayo, paspasanda kayo. Po. Mamendisyon ko naman pong palaspas itang 5:30 Mass. Po. At kay ba't itang Lunes Santo, Martes Santo at Miyerkules Santo at yung tamong misang alas 6 ning Bengi Kenny. Huwebes Santo, alas 6 siya naman magumpisa yung kakatamong misa. At inyang pamanos bitis ito, ang pong pamagpatenti ng Santissimo, ang pang bisita iglesia. Kaya ba't itang Good Friday, magumpisa tamo pong alas 4, aliya misa ito, nun lituryanan ng Amano, ang pang pamagkomunyon. Lituryaning Amano ang pamagkomunyon. Anyapin detang ostia keng Huwebes Santo, milelela ilang gamitan para Good Friday. Kaya ba't itang Sabado de Gloria, magumpisa tamong alas 7 ning Bengi, king Lual, kening Arap. Kaya ba't magprosesyon tamong papunta kedi, para karetang pamamasa, pamamendisyon api, pamamendisyon danum. Ito yung pekamasanting diling lituryanan ng Santa Iglesia, yamo naman yung pekamakaba. At itang Domingo, Easter Sunday, at itang ordinary, usual, regular schedule tamong alas 8, ang pong alas 5:30 na ninggat panapon. Kaya pong Huwebes Santo, kayang pamanos bitis, mangumbira kong 6 miyasawa. 6 couples, 12 kanita. Ilang wasan kong bitis, kay ba't kong inos bitis, wasan dala naman bitis, detang bisang lumapit payos bitis. Yan naman po siguro payos ngane, siguro mga 6 o 10 mong wasan dala. Kaya itabala mo, passing on of the washing of the feet, agewa na ng ginutang Yesu Kristo, gaganakan tamo ng Huwebes Santo. Yung kayang pamanyuyu, kareng kayang disipulo. At yung tamo pong gagawan water station, Our Lady of Lourdes Spring in Laguna. At pamulumabit ko. Iti para karenyang pilgrims, ang po pareng pupunta kedi. In purpose na ning shrine, o ba't mitalakad ya, uling ating debosyon. Katalakad na ning shrine, deng pupunta keni ausan talang devotees, ang po pang pilgrims. Ingobra ko, anting rector, aliya parokya, ining kakatamong shrine. Ingobra ko anting rector, yapin ing lingunan la, reng devotees, ang po pareng pilgrims,
at gawan solemni ing katamong selebrasyon kilog na ning shrine. So ini po metong yang paralan uling dakal lareng pupunta kini. At yung tamong pamye, kandila, laro, San Peter, Rosario, libre la rin. Po. Libre lang pamye tamong karela. At ining danom aliya libre. Po. Metong yamo namang suyu karela, ban kanita, atin lang inuman, asali kedi. Aliya for commercial business. Po. So, ing proceeds da, ning panakita na ning water station, muntala keng corporal works of mercy na ning shrine, ang popaying maintenance na eventually ning shrine. Po. May nandamtamong pera, karetang keng scholarship fund, bala mo kapital la. Po. Ating net income, ing 50% pamayad kitang indam tamo, ing 50%, muntay kitang pondo for corporal works of mercy ang popang maintenance. Po. At may separado tamong bank account para kanita. Ing mag-manage, ating kung peksabihan mag-manage, at ding mag-obra rin kaya katamong staff, ating mag-supervise ing finance council. Kenya pong shrine ini. Po. Malakwa niya ini. Po. At ing rector, alayang share kitang income na ning water station. Balamo kaya, malabat na akong bisang mika livelihood program. Po. Pero ini, mag-gather yung pondo, ditak-ditak. Po. Bendisyonan tayo po keng Domingo. Po. At kaibat na ning misa, mamiya kong libreng bottled water. Bottled water mo po of 500 ml, metong yamo size, ₱10 pesos. Pero keng Domingo, mamya kong libre. Po. Itang kadwa, bayaran yun po. Ikayo pong gawan kong marketing agent, uling tayo paluwal ka rin aliwa, only in Asol, karin niya masali. Po. Ikayong maging marketing agent, bala mo i-promote ye, ing debosyon king Birhen, kapamilatan na nitang bote. O ining design na nitang bote. Dinesign ng architect Tintin. So, Our Lady of Lourdes Springia. Aliya po holy water. Pero duburiyeng pables itang danom, inuwan niya. Pero mga di kayo pang bayo ko sali. Pwede kayong mag-order, pero ay kami mag-deliver, kuwanan nyo. Uling ala akong kolong-kolong para mag-deliver. Makanya niya po. Eventually po, after several years, itang araw ay na luntoya. Pero ini malakwan niya, keng shrine, anting income-generating project. Siklod kayo po para keng panalangin king Birhen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit. Santungan ding makasalanan, talapamatuna ka ring maliligalig. Balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo. Iba't ka rin payabot mula ding kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mitnong kapalaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo. O indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan. Anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan. Ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen.
Ipami at yung kabano mi samba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan yung lum mo kaya tisulip man ti banwa. Ingka kanan making aldoldo, ibiyem kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaul king tukso no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo ka king grasya yung ginong Diyos at tsukeka. Noon ka karing sablang babay at noon niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kekaan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos na mayupayang tuto, ing ipating anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari niya, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.